Наталія Зазуляк, перша година руського язика за першу класу, наставна jedinka Ірина Гарді-Ковачевич, чи хмарка, чи загадка. Dobrý deň, milí peršoklasníky. Privitujem vás na peršej hodiny ruského jazyka, ktorú môžete patriť na televízii. A teraz porichtajte svoje čitánky i téky za ruský jazyk. Keď ste ich môže buď ochabeli u školi, tak ich nemáte doma, porichtajte hoďakú téku, do ktorej môžete písať i rysovať. Keď ste hotovi, počíname. Dneška budeme čítať v jednu písňu. Ale o čím to tá písňa, ja vám nevyvolám takoj, ale musíte odhadnúť sami. Preto dobre sluchajte jednu zahádku i povedzte mi, co to? Mocnejšie od slunka, slabšie od vitru, nohy nema, a ide, oči nema, a plače. Odhadli se? Keď nie, posluchajte zahádku ešte raz. Mocnejšie od slunka, slabšie od vitru, nohy nema, a ide, oči nema, a plače. Co to? Ja думам, že už teraz hoľem dahto od vás odhadnul, že to chmara. Znači, dneška budeme robiť pripovedku o chmári, ale skorej toho pobešedujme dakus, čom práve chmára? Mocnejšie od slunka. Či naiste chmára mocnejšia od slunka? Dahto duma, že hej, dahto že nie. Hajde ne vidíme, zadumajte sebe chmárku, ktorá zakryla slunečko. Co še tedy slučuje? Naraše zacmi, nebarz vidno, slunko slabše švici. A znači, naiste chmárka mocnejšia od slunka, keď ho može zakloniť. A chmárka slabša od vitru. Či to pravda? Zadumajte teraz, co še slučuje so chmarkami, keď duje vitor. Вон їх дешка ноші, дриля по небе, по цалім небе. Znači, vecka vitor naisse mocnejši od chmari, keď ju može nošic i driljac. Dúfam, že všetky skladáme, že chmárka nemá nohy. Ale teraz, či ona naiste ide? Práve sme čuli, že ide, rúšaše tedy, keď duje vitor. Teraz jak mi to navoláme, či chmárka ide, či chmárka beží, či chmárka plýva, či chmárka leci, a nie také vážne. Hlavne, že ona menja svoje mesto, že je nie na istým meste, znači rúšaše. Dúfam, že še tiež tak skladáte, že chmárka nemá oči. Ale jakže chmárka plače? Kedy chmárka plače? Tak, chmárka plače, keď pada dišć. Znači, dižďovo kapky, to chmarkova slizi. I tak, došli sme, odhadli sme. Znači, dneška čitame písňu o chmároch, o chmárkoch. Písňa še volá, či chmárka, či zahádka. Teraz ja náslov písňočky napíšem na tablu a vy pomáli to naslov napíšte do svojich tekoch. Znači, či chmárka, či zahádka. Počali ste prepisovať? A evo jedna chmarka. Dok vi prepisujete, ja vam to tu našu pisnjočku prečítam.
a vi sluhajte. Na njebe ljetnjim pljiva penasta bila platka. A ja še pitam, či to hmarka, čiljem da jaka zahatka. Bo raz je na isce hmarka, jak baranče bile najfinše. A vezljemu hviljku kratku, to coška inše. Već znova popatrim, to vojak stoji zo spušku. A već sljem rasket klipnjem, to tanjer zo sceplu jušku. Take telji figuri bila platka pravic zna, ja še već pitam, co to spravdi, či hmarka, či zahatka. Pa čiša vam pisnjočka. Ket hej, šitski otvorce svoju čitanku na 35. boku. Prenašli ste pisnjočku. Ajde teraz probujte prenajsť, kto napísal toto pisnjočku. Verim, že ste šitski našli. Napisala ju Irina Hardy Kovačević. Zdogaduje se, že sme na Kostelnikove ješenji upoznali na tu našu pisateljku. Znači, pre svoje školovanje vi budete čitati išće veljo jej pisnji, bo ona napisala veljo prekrasni pisnji i za mali zeci, tak i jak vi, a i za tih starših. A teraz mam jeszcze jedno pytanie za was. Varaliśmy, że uczymy i czytamy pisnju. Jak vi możecie prepoznać, że to spravdi pisnja? Znači, ma stihi, ima strofi. Bravo. Ajde šlidujući zadatok za vas. Prečitajte keljo pisnja, či hmarka, či zahatka ma strofi. Verim, že ste šitski dobre prečišljeli. Naša pisnjočka ma 4 strofi. A teraz opet celjem peršu strofu i prečišljice keljo tota strofa ma stihi. Može? Bravo. Znači, perša strofa ma tištak 4 stihi. A teraz jeszcze jeden ljehki zadatočak. Teraz opatce šitski strofi i rozdumajte, či šitski strofi maju po 4 stiščki. Tak, šitski strofi u tej našej pisnji maju po 4 stihi. Bravo, boli ste vredni. A teraz išće raz prečitam pisnjočku, a vi imate zadatok provadzic, kto može najčitav jednozomnu, a šitski imate zadatok rozdumac. Čom baš prave taki naslov Irina Hardy Kovačević dala tej pisnjočki? Jak hmarka i zahatka povezani? Co hmarka u sebe ma take zahatkove? Posluhajte. Na njebe ljetnjim pljiva penasta bila platka. A ja še pitam, či to hmarka, čiljem da jaka zahatka. Bo raz je na isce hmarka, jak baranče bile najfinše. A već sljemo hviljku kratku, to coška inše. Već znova popatrim, to vojak stoji zo spušku. A već zljem rasket klipnjem, to tanjer zo sceplu jušku. Take telji figuri bila platka pravic zna, ja še već pitam, co to spravdi, či hmarka, či zahatka. I co varice? Jak povezani hmarki i zahatki? Zahatka, to coška, co nam nie poznate i co musimy odhadować. U zahatki všeda su skrite. A da vidíme, co odhadujeme, keď patríme na hmarki. Tak, możemy odhadować, jakie su farbi. Możemy odhadować, či su visoko. Możemy odhadować, jak się szwidko ruszaju.
A bome možeme odhadovať i kadzi putuju. Co šicko vidze dok putuju po njebe. Tak. Ali думам, že najvekša zahatka, že jak хмарки vypatrajú, na co oni zdabu. Ajde budeme teraz odhadovať to ti zahatky. Perše opatrime, že jak, na co to ti хмарки zdabu našej pisateljki. Perše, opačte peršu strofu. I to drugi stiščak. Najvidíme, co ona hvari, jaka хмарка. Našli se? Znači, хмарка penasta. Ker je penasta, već zdabe na penu. Co vi podumace, keď čujete slovo pena? Na jaku хмарку podumace? Hajde, najvidíme, pena. Na co ste podumali? Či na to tu kadzu polnu za penu za kupanje? Či može buc na slatki šlak penu, ktorú mama vytrepala i položala na tortu? Či može buc na celkom inšaku penu? Hajde teraz da vidíme dalje. Barz me interesuje, že či vi znate co to platka? Verim, že ste šitski da kedi podrali pantalonki ljebo majičku. I mama već mušela vi štrihnu z druhого placenka platku i prišiz na to tu zirku. A teraz, jakže хмара može biti platka? Zadumali se? Ajde, zadumajte njebo i na njim da skeljo bili platki, odnosno хмарки. Toto njebo, jak da jaka veljke platno. A to ti хмарки, keď dobre rozdumam, da iste zdavu na da jaki platki na tim platnu. Skladace še? Ajde, ideme dalje. Opatrime drugu strofu i probujte prenajs na co pisateljki išće zdabe хмарка. Co ona hvari? Verim, že da jedni od vas prenašli. A to ti co nje najdobre opatra drugi stiščak u druhej strofi. Baranče bile najfinše. Hajde teraz zadumajte da jednu хмарку, ktorá zdabe na také barančatko. Jaka ona? Bila, njižna, prekrasna. A teraz macie jeden zadatok. Zadumajte da jaku inšaku životinku, ktorá tiž tak bila, njižna. Hajde. Co ste zadumali? Može biti da jaki bile mačatko? Abo male kurčatko? Može biti medvedžika? A može biti lebeda? Ajde teraz probujeme zadumać da co inše. Probujte zadumać da jaku rošljinu, ktorá tiž taka njižna, penasta bila. Može biti da jaki kvecik? Ajde da nje dumame željem žive, može biti take njižne, mehke. Zadumajte da jedan predmet, ktorý tiž tak njižni i mehki. Zadumali se? A co? Može biti šapočku? Abo može biti za hlavčak? A keď nje, vjerojatno ste zadumali da jake svojo mile bavisko, ktoré mile, njižne, ceple. Bravo. Hajde, ideme teraz na treću strofu. Probujte u njej prenajsť, že na co хмарка zdabe. Verim, že ste teraz už ľahčejšie prenašli.
Irina Hardi-Kovačević hovori, že jej Hmarka, jedna od Hmarko zdabe na vojaka, ktorý stojí zo spušku. Co vi hvorice, to dvojak isto bi bol taka bila nižna Hmarka, jak i toto barančatko? Думам, že nie. A думам, že i vi tak dumace. Jaku biste Hmarku, jakej farbi biste vybrali za vojaka? Može bud šivu. Boži, čarnu. I co dumace, či bi to ta Hmarka, ktorá zdabe na vojaka, isto tak behala i ljetala po njebe, jak to ti mali barančatka? Nie. Evo, ja zadumujem, že to ta Hmarka stoji, jak da jaki vojak na straži. A vi? Ideme dalje. Naša pisateljka vari, že to ti našo Hmarki menjaju formu i to očkedi. Hajde naj vidime, co ona vari u trecej strofi, u trecim stiščku. Vari, kad raz klipnjem, Hmarka še premeni. Co znači kad raz klipnjem, keljo to času prejze? Hajde, probujce. Klipnice. Klipli se? Keljo času prešlo? Malo, švitko prešlo. Znači, Hmarki premenja svoju formu bar švitko. I co hvari naša pisateljka? Tod naš vojak ozbiljnicu stoji na straži za spušku, naraz postava co? Tak, postava tanjer za sceplu jušku. Zažmuši me zadumovac. Zadumajte teraz mamu, ktorá uvarela jušku, načerpala ju do tanjera i taku rucu položela na stol. Co še slučuje? Tak, to z toho našого tanjerčka vyhodzi jaka špara, tak jak da še z njoho kuri. Može se zadumac tako da jaku Hmarku, ktorá vypatra, jak to ta para, co vyhodzi z tanjera. Znači, pendraš zeška hore i tak prosto ne znaš čiju vidiš, čiju ne vidiš. Hajde, zadumajte takih Hmarki. A teraz probuje se zadumat, na co bi takih Hmarki išće mogli zdabac. Tak, može bud komin za storoše kuri. Može bud dajaki fabrični komin. Abo može bud ziban i oho kominčak. Bravo. Znači, čuli sme jakih Hmarki zadumovala Irina Hardi-Kovačević. A i vi mi bar spomogli. A ja vam porihtala isto da jakih Hmarki. Vaš zadatok, že bi se odhadli na co to tih Hmarki zdabu i že bi se zdumali jedno slovo jaka Hmarka. Perša Hmarka zdabe na mišu. Poneže zdabe na mišu, jaka je? Tak, šiva. Ali ja porihtala išće jednu Hmarku. Povece mi na co vam zdabe i probujte zdumat slovo, ktoré ju opiše, ktoré pove jaka je. Ljehko prepoznat, znači to Hmarka, ktorá zdabe na balon. A jaka je? Može bud belava, može bud okrugla. A poneže je jak balon, ja bi povedla, že je tak ljehka.
Teraz jeszcze jedna chmarka. Na co zdabe ona? To jakiś mafinčok, jakiś kolačik. Ali co napišeme za kolačik? Da je kolač, to bi bilo lehko. Co bi sme napisali? Že je smačný. Ali rozdumajme, możemy za chmarku napisać, że jest smaczna. Думam, że nie. Abo kolač slatki. A chmarka? Może chmarka być slatka? Nie. Musimy zdumać da su inšake. Znači, že bi se skladalo i s kolačikom i za chmarku. Ajde zadumajte, že mama upekla kolačik, že se ožali do ruki. Hajde do rušce, ho? Jaki je? Mehki. Hajde da vidíme, či chmarka može biti mehka. Može. Bravo. Odhadli ste šitski mojo zahatki. A teraz, dok vi probujete do svojih tekoh prepisac i prerisovac holjem jednu tu moju chmarku, ja vam ještě raz, ostatnji raz prečitam tu pisnjočku. Na njebe ljetnjim pljiva penasta bila platka. A ja še pitam či to chmarka, čijem da jaka zahatka. Bo razjena ise chmarka, jak baranče bile najfinše. A već zljemo hviljku kratku, to coška inše. Već znova popatrim, to vojak stoji za spušku, a već zljem rasket klipnjem, to tanjer za sceplu jušku. Taket telji figuri bila platka pravi zna, ja še već pitam, co to spravdi? Či chmarka, či zahatka? A teraz vam zadam domašnji zadatok. Zadatok vam narysować jeszcze da jednu chmarku, która bude zdabać znacowi z sece i napišete da jedno slovo, które opišete tu chmarku. Vi sebe vyberce keljo chmarki z sece narysować. Macie jeszcze jeden zadatok. To tu našu prekrasnu pisnjočku macie uvežbac, čitac. Prečitajte ju tatovi, mami, bratovi abo sestrički, znači najmenje 3 raz. A dumam, že treći zadatok bude najčešći. Vidite vonka, nadvor, popatrice hore na njebo, prenajci jednu chmarku, która vam bude najkraša i putuj se za 100 chmarku, dzeljem vyberece. Do widzenia, widzimy się idući raz.